خیر دیروکی کما افرادنا جارا کدن هشت آداری روزه جنین کتکارین جهانی برای برفادانی پیشوازی بکن. جنین برفاداری سال 1910 internasyonel hezan ve şadına destlatları faşistler. Emji vakti jaye jara kdin diyardikin ku em de heşt adaret ku yekşi kademin tekoşine yerli hember zihniyeta devlet pariza sedesiya miriye de her kadar jiyani da emi bavareki layık rastiya ve diroki le hamu kadar jiyani peşvazi bikin. Didema ku heşt adari bitililiye mecoşiyan da بباوری و ویرگی، به پشتگیری و به هفرا، به داینا سوزا بلدگیرنا تکوشینا جنه، امی هموش لین جهانه به حسکرین سلاو دکن. نشان مدده کو 100 سال 21 برپسیاری بوینا 100 ساله که کجن به همون ناسنامه خیلی هفت لقادان ورن باهر و تکوشین و گوهری دستکردن نشان مدده. هنجه تنمین مفتارین جبو یا روح هشت آداری داخلینه هوله و حیزاق و سرلانه و گوهرینه هموش لین جهانه به هزاران سالان بردوام بکن. قلقلنا ما قلقلنا جواق و جیانه سترنا جواقی جب پارچه بکن. دستلاتاری AKP و MHP'yi ku dijmini jineye pır baş tuzane kuvve bi jinin azad ve jiyan azad bibe u destlatari wan bidawi bibe Kabl ideolojiye zayenperestane tev devleti bir reyt pekdine u yek şişerin herif bixin li hember jinan domine. Wekî jinên Kurd ku li ser vî bingehê bi sepanên têkparêz û navendîkparêz di hedefê xwedixeyên şêrên zayenperêz netewperwest û neoliberal dane em ji bo hesabkirsina hemû êrîşan bi hêza xwe îradeyî di heştê adarê da carekî din serhildana xwe mezin dikin. Zamanı meya zikmaki u çanda me aynı ka hakikate meya civakiye. Bu kadar zamanı zikmaki ku yekşi sedeman habune meye bu qirkirna çanda me politikayın tevdevleti tepşaftın u tınete hesbandı. Vaki jin lehember van politikayın qirkirna çandi jibu hamu qadirjiyani da eme tekoşne zamanı dayike çandu hunera var bidin jin. Em de peşenkiya zamanı dayike tekoşne bidominu. Xizaniya jinê neqedere, politikaya ki destlatdariya mêrê. Di pêvajoya Covidê ku hîna jî bandora xwe tevahî cîhanê da didomîne, jin qat bi qat hatiye xizankirin, neçer hatiye hiştin. Kedawiya nava malê hatiye bêqîmetkirin û hevcedara mêl û dewleta hatiye kirin. Çareserkirine bir revanzin demokratik o aştiyane ya püskirek ve Kürt de muhatabi birez öcalaniye. U dve dizütlerin zemde buyla tekili bedayı. Esaret birez öcalani u rejime tecrüde ku ve guheriye şevaya kireleberiye püskirekin civaki him beytir tıxına çıt beçareserdiye. Lehember destlattariya ku beçareserkirina püskirek ve Kürt dikilkirin, inkarkirin, şartın u qadaxeyan da digere paradigmaya azadiya jineya birêz öcalani ifade yaku ve jiyanê bi nirx dike. Azadiya civakî bi tifaka jinê pêk were. Hergala serbesta merî têk biçe û jiyana azada jinê bingeh bêgirtin. Em bang li hemû jinan dikin ku heştê adarê bi coş pêşwazî dikin. Niha bernameyê me heştê adarê ya çend halên em bêjim. Di 25 Sibatê de li navçeyê Kerbaranê ya li bajarê Mêrdînê em ê starta heştê adarê bidin. Starta mernên navendî wê li wê derê dibe. û ji xênê wî li serê de Amedê û Dêrsimê wanê bi platforman ra û navçeya Silopê Şirnexê û Elihê em ê mîtingê xwe roja heştê adarê li dar bixin. Jin, jiyan, azadî.